Oh, no, no, no. Santia, comeni pesha. Você tá sempre bro. Kona kuzuru wahe. Ndio makatizi. Siko kuchira utanzi. Icyamwe nzwi icyamwe marikina. Chama maresha we mu mafundi. Hawa bose tuve mu bugwe. Hey. Iyo misati ni umuntu muzima. Oh shit. Nina ngayed. Wasi yaburi he. Ariko ngewe yangira byatuye. Mbega gatwe ni nkakinde baneza neza. Niko. Asubundi namira bera aho yabafundi. Uri umufundi cyangwa uri iki? Yewe si ndo muyede. Nanjye ndo muyede nibaje. None se inama irabera. Obona ubako. Twe turabayede basiri mu cyondo kuno mbono gushaka kwa. Wowe waka. Kuri insika imeze nk'ibyo. Abo tujye inama. Yakubwowe. Kwaji. Se none uyu munsi ndakorera hera. Ndi bwubake he. Akuzi yuko mfite inama. Kangenda aho. Mva we shoferi. Yo man. Mani wagize vukanwa ku kazi kweri wowe utinda mu biki. Ona sanze mfitemo. Esanse ndagwa mani bana gira tugende ku kazi ndahita nyagura ni hafa. Sawa kayicomekemo tuguruke. Abo none uri sanze waza tugagenda nayishizemo umugabo. Ntari. Nubwo uri igifu. Kagiye shanwa aravura n'ubundi. Darabanuza gato. Oh, no, 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 no. Você vai agora. Aí o errado. Man, ese kubera icyumiritse kubera iki niwe wihiritse sinkwiritse nako nagomba kaguhiritse ese nagumiritse n'igihe wakugenga imodoka yawe igicika amaferi tugeze mu nama kwe hanyuma esanse yanjye ntimenetse haguruka umpese lisansi yawe se ariko lisansi yawe ndakwishyura desa gusa desa sha niyo cyatanu akira nkwishyure nyine n'ubundi naribi senkani gusa mwana senkani umva mana kuko jora mwana ako satani nawe asigaye akora ibitangaza shizemo igiceri cy'ijana hajyamo senkani nacyo kangende genda n'ubundi cyamero napfuye sha ndaguha ariko kanigendere ntari bejo uze kumpa kimudigi ndaguha Kora sidiez miyete meze neza meze guteze hano ndabona n'igipinya cyaraje kandebe murabizi rero tugiye gukora inama kuri inama tugiye gukora mumaze mwubaha Imana dusenge aha mana y'abayede abafundi n'abandi bakozi bose bakora ibintu byo kuba Mana doala rwose sukukubeshya ndagaswa Imana sukukubeshya rwose ngiye nimbikora sha Mana uzafashe rwose Mana cyakora icyo nkwijeje cyakora cyo Mana hamwe na Yesu wawe na Bikira Mariya umugore wa Yosefu rwose Mana dufashe pe amen. Umva rero mbere yuko mutangira mumanze mumbwira amazina yanyu. Nitwa Mudasiga ni umurimo ga. Jewe nitwa Musore. Mwadusura mwe murakoze kuvuga utwo tuzina tubitwaye. Nanjye nitwa Professeur Engineer Dr. Kingishemwe. Rero kankwereke nkuko twari tugiye kubigenza rwose abayede murabona yuko bamwe musigaye n'ubundi mugira ibintu by'ubunini. Ahubwo rero ubundi ubuse n'icyane kimuhamagaye. Allo. Allo. Icyuki. Nawe sigaye teretse. Icyuki.
umva ndi ku kazi kabisa. Akazi kahese wagireka kubera. Akazi ubu nabonye akazi leta nanjye yagira ikize ubu nabonye akazi kabisa. Sesha yifungiye. Oga fifi gapcisika bw'akanyoni nyakuresha n'impyiko y'inkoko. Hoteli ndi umukobwa kweri. Nanjye mfite imyaka 30 nta mugore ndazana hakurebaga kuri nkaka ngo katinda umukobwa da. Sha ubuse none wowe niyo mpamvu n'umugongo wawe wacitse. Aha. No, 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 no. Sha buriya mwana wa mwipeve yutekwe. Cha kupuku tucucuri. Sha mari sha ariko mari ndumva ni cyaka kinyishe. Kamanze njya gufata kamwe n'ubundi. Abone ridage fresh. Muri muswitana wase natakaza tubwire aza ahuragura amagambo aravuga urwanga ruraza nta kintu kizuma atubwiye ni myitwarire idahwitse. Ejo bundi hari akayedemerutse kumva ngo kateye inda umukobwa. Ese sha ninde watenda umukobwa ubundi? tuyeda No, no, no. Tayari ibyishimo washakaga wayibonye. Imyaka yo kubaho wayongereye. Nta kindi usabwa kora subscribe hano kuri YouTube channel yacu ni NHT10 TV. Ubundi tuzahora ubutaha.